Ban penurlong no ia ke jingdawa ban kentiu kerdan ya ke Pathar Khama Administrative Unit sya ke Civil Subdivision. Nagaliang ginong elam geri boy dorbar hadin ke jingnya peliu jingmut halor kene kemat bat kiwe kimat jingdawa rukum ju. Kilarai ban ikan du yau Menteri Rangba ke Jelau Konrad Kongkal Sangma bandawa penurlong ya kene kemat jingdawa ke bah kemat ya. Kani karai ban ikan du yau Menteri Rangba kelalong hadin ke jingnya tai ke babnia ha ke jingyalang ke belalong ha ke katsau terik unaitung ho sning. Hagaban nalor kinong elam kari boy dorbar lawan ban aiman siemru da kinong mikmat kum ki MLA bat ki MDC ka them riboy ki beletai sani halor kene mat jingdawa civil subdivision ya ka Pathar Khama bat ki ki jingdawa rukum ju hagani geje kendo kabalalong ha ka khatsau terik unaitung lawan ban aiman siemru do nong elam u barang ba nagathan riboy u Dr. Didi Lapang u badai unong ai boj ke Sarkar Jela kinong elam kari boy dorbar ki bakenthop yo ba kensai armakado u badai presiden uba Arbi Shadab ubadeu secretary, uba Thomas Malay ubadeu advisor, nalor kiwe kidong yalam. Kibakan thup ru ya usiem ka hima jirang upa EMH walang bat kiwe girang ba. Nagaliang ki MLA bat MDC kibala poi syakane gejing yalang, kibala penmi ru ekamat jengdawa bat ban kershan ru ya ke ke bagari boy dorbar kletai. Kikan thup ya uba Meral Bons MLA kanongpo, uba George Bilingdo MLA ko umroy, nangta uba Jason Saukumia Maulong MLA ko umsning nang taki arngut ki MDC bakentup uba Charles Marngar bat uba Balajit Rani. Habakran kinong thok kubor u Dr. Didi Lapang ulupan kan mau bagari boy dorbar kadai kowe ka kenhuan hagane ke distrik ke Bladon Bentah gi babon kiliang ban penurlong himat jengdawa nadu gi senam gi bemenchwa aswa bagari boy kan yo ke distrik ke Bapura. Ulong ru bagane ka kenhuan kamdi setia ke badan hakajinge ken ya ke sengsang perthai. Henry kibedon lang hani kia kran namta kabha kamiat jong ke distrik hi baro kawai. Kini kinong elam gari boy dorbar kilepen pau bagini mat jengdawa kibaginong mi kemat kilai kran kilong kibadai hok bat kibadan nongrem kumta kum ka kenhuan hi kin kersani kini mat kebakongsan bat kilarai ban le kendo ya Menteri Rangba ke Jela halur kini ki jengdawa kibedai bat ka Pathar Khama bat kiwe jengdawa nak kebenta ke distrik rukumju. Te bat halur kan ya nongrem haka jingwan jong chief minister haka khat new tarik jong upna Januari ar hajar khat khandai hangne hapo secret house nopo u chief minister Konrad Sangma ngila ai yak memorandum haka tu haka ba kinong ikmat jong baro sanmut kidan lut khamtami ba sotun we na kinong ikmat jong te jirang ila idorang kat hak tusngi bat ka memorandum ka bangi ai haka tusngi kalong ka we na kimat ki ba khamat du kalong na kebantaban upgrade ia kaneka Pathar Khama syaka civil subdivision bat haga juga perlu ya kiwe ki kam ki jidon kam kiwe dei bat kaneka kam kari boy dorbar na kapor syaka por kalai syong bunsin ya ki committee bat haga bang ia syong ha ki committee ni syong khot ya no ru henry tang para khot ni syong bat kaneka skin ke bamenta ka bang ibu amenta kasni kadai kasngi ha ka bangi kuwa bagi nong ikmat barok kini poilon resolusi badan gina pedeng jong kita nong ikmat gi mbak ban poi dengengi skam bawat kita gi bagi bompoi ru hindre idon keju ka mesin banyak kersian bangi nak banta kaneka jing temu ke barat ba to garu boy dorbar ka don ikmat dalam ba ikan kaman yo ka civil subdivision ko ka top ya jirang Pathar Khama area ya ka bala don lupa ne nadu ka asal unit lale bat kilara nang kaina kanapara kalau poi saja Pathar Khama badang tu ladon bijing dawa bojor hadin ba government igala sedang ban intiu ya ki indong segi distrik per segi bentar jong din ini kala khairu isa kene kan yang haka ba ru darbar lahai ya gidin angnut jongka ya jingle jongka bolan bun susna dengan nendengkan masyubun markum woi naki ribala Islam long rangba kedong riboy na sungutenak boyo lat bani don rangkat bokare wala kene ke isu jong ke civil subdivision bat ni persiang ke kodok yang sejak kami don haneu presiden jangan bodarba warab kan saya makdo dan ujian sini Arbi Shadab kan wala lagi naik to kan kimat sedang tiyo bani tuyo berba. Tikini ki MLA ru yung inak kijong ki constituency kung ba George Lindo MLA yung umroy lapan pau ba kajingdon kam ba ka than umroy barumbong kan yo hila kajong ka civil subdivision pada kajuk ko por ba nang sedang no na redu ka state unit
Kunjuk ba Jason bala dakran lang ru ba iba RB Shadap General Secretary jungi gingi debat ka umsning kaneru mar pa kaning umsning blok kede blok Arhim Tam kana po state Meghalaya jungi bat naka consider na baro kiliam ke area ke jing he ke jing red ke jing bunbreu ki kiru kilap MLA lokal MLA bat ke Krisyan yang ba pres RB Shadap General Secretary jungi yung ginir kidan kam ban yo ka civil subdivision iba Charles Marangar kum MDC jongka Umahati constituency itaru ila keren yang matakan Bu Ahmad yang berborder bar ban Krisyan lamban yo ya kasih di blok apo Umahati constituency kaba ila kere uru baka kathan Umahati kunju iba Meral Bon MLA badan borom jong kanako constituency lakian yang kiding kam ban yo sa kawai kasih di blok but sibun pat ki head of department kum SE jong ka PLD road but face jong ka building PLD building kalyang kiding kor kiding kya babun ki hospital man kantino ki sa ki kadan ki ba kham salo gine baro ki isu ka ruboi darbar kan nyarap kan ai kiding Krisyan ka barat ba ya kini ki local MLA jungi aki respected constituency jungi ba kerboy darbar ka kuat dan develop ya kerboy hagi bantag ba fair